Kahima khan arleng do weaving and handloom union hapo kajing petin lenti bat kajing lam jong upaim WSM nongshai ubade usirdar jong ganong po sirdarship kalapan long ya kajing kendu jong kinong thanjan nong wetjan jong ne kathan rengkat ki khun ki hajar kahima ha kasenong umjong menta kasengi ha kene kajing kendu laidon rengkat ru UMLA jong ganong po constituency uba Meral Bonsim rengkat UMDC uba Balajit Rani badru da kajing don lang jong upaim WSM nongshai Shushu laidon lang ru kinong ilam senong jong senong umjong bat kiri pokmat jong kane kathan. Layo iru ya kejing penpu penping bat pensong syat lungba kejing syat tenrai kahima kum kejing syat masti kejing syat kenju kentai kejing syat syutwaj kejing roi pediang puram ya kinong wan dagi dekot jong kahima khadarang do weaving and handloom union. Kane ka union kalai tiru ya ka memorandum ka bakerpat ya UMLA banira penyo ya ki ying thanjan ki kor thanjan bat usurok. Hak ju kapor nak liang jong UMLA ru ulebu ya kejing kular ban penrung bat yarap kerpang nak betai kinong thanjan jong kane ka union. Kabolong kum kejing kersian ya kilong kemi kiba persang ban kemai jakpo da kane ka jatkam. Hadin jong kane kejing yelang kaladon kejing bam jas ngobha ha kabala la ban sakhi ya kejing teli jong kiru rang ba bat kilong kemi bat kum juru ki khun samla jong kane ka dong. Kemen si kadai banyadan rengkat hagaju karensan hagane ke program ke basro tenat bat ipaim ibai ijongi jongka hima khat ar lengdo ba wan fransim ubalong ubah sem ubadon kajing kitli ban kentiu ban pej ban kmi ban yalam ikun ke hajar jongane ka dong bagat haj ke jongi iban pau ding songo ya pi paim kade gijing yalam lenti ke jong pi ya gine gilong kemi ke bai jongi aga kerceng jong hima khat arang do weaving and handloom union bangila bani kendu kade ke sengi ikong Sicilia maring ibalawani kendu nungkong yang sapang gane ka program ya jong benar lembat ka to gane gilong kemi ban khot naga banta
bagin yo ya kan ke sengi bagi kenduk ilawan ki ong basubha banwan haka khat phra tarik jong ubni Januari khat phra tarik dengan ong haki betai matlat re khat phra tarik de namar ba la e program ki bala te pa ba ban lejing le de la susi hati de sengi alawan ki adin si tajuma kamtai lawan nu ba premos nga hati pangawal orang machnong dupor klip lamut u sakri ba ikmat orang di lamut u lok kada la kerli ba ngade orang machnong mai ong begini gerang ba krui elang yata de ong gi ba kwa ai pukai ke program ha pelai perkenang fito ai tarik ong si de ilabu begini tarik mana kesini ka lai tarik ke jong u benai bar jong ne kesnem hajar arko bat nilai long lang kemni akan kesini ngis ngamu sibon ya kejeng don rangkan akan por kena ong ba premos de orang ba snong mai jong pi ba Vincent orang ba snong barim ke bagi lejui kendo naga por ngisau kemen ni dan ni ba SD matong ulong san jong garai nong kelu potor matong dokte bakhi garai nong kelu ni don kini kinong yalam nakaliang jong kahima khat ar lengdo wiwing an handu union ki bakentup ki kong Monica lengdo kom presiden yang tadi sekretari jong kinong kit kambaro ki badan hapo jong gane ksatri bat kumjuru ya ki SAG nang ne kesnong umjong nang tana morumkang na maujong na ki baro kesnong ki bahap hapo ksatri jong gane ka union ke jong ban ki snow kemen ya kijing dar rangkat jong ki rang ba snong na snong ba para marjan rong ba iba boren maring rong ba snong jong snong khongwing iba makri rong ba snong jong ka morungkang nang ta kini ki rong ba ki berolang bat ngi kene kepor iba silbestar ramde nang ta iba durit maring iba til makri iba boren maring rong ba snong iba Jeres Matias lapang bedi orang bak balang iba Troy lengdo iba Orestar Karbunai binamlang Justilian Makri iba Dal Makri nang ca lengdo sokwai binamlang hange lese kedang don iba kum kedak terteng wa nong suye lese ngan merling je dia ro suhamat ya nga dekat ki banang cidur makan mau tu lah ya persang ni ban ong hani pertik ni nang ta ni so kemen kidon ki long kemi ki long pa nang ta ki long chat naga klop nang tin apo maujong ki bala ai gitu di chat so tenak kubli sibun baro ki long chat ki long tem ani kamde ke besuk boput tang muri chok bom bo chok bom kamtam ni jong bade hanga dal apak ngatu nomor wala arba pe ke itu kam den rengi ai ki jing kubli ke bekerpang ki jing chat ki jong ti ki drama nagi long morongkang ki bala ai mene ki jing ruai Periang nak kalian gilong kami nang ni, kalau pasong tenan, kami merendam ke pila pule, pila air, ti jongaru, lem kita pawar, ke poetry, ke badan, ke pasong tenan, aduh kata-kata, bat kumjuru ngai kuble, ya ki long kami, gilong pa, ke hep, ke barit, ke beran saudong, ya kena kejaka, kumjuru ki porlok, napo di IPR, nang taki porlok napo ki printed, bat ki electronic media, bat semua ban ai kuble, terpang hagane kapor. Ane ngidon ki samla ki balami khmat dia keri boy ke jungi ngasu sokwa ban akarolet sia digindon ba rigid kumde ubade u tungshop jongi film khasi ba rigid kuble sibun ate ba rigid de aktor mo kitin pare ju aktor ongi aktor film khasi de kitin jungi khot ki tungshop ki khot de i dang kadon ka film ka badang yat madamu bakerteng anak kawadang yat mentah po biju sinama tigisaw sarong balik ka kwa ban kemau ke kerteng ke jungi marudai ukun ukti jong ka kemri boy ke jungi bomui tate de chnong diwan larai nong kru bat ba ubola yele stom ban pau hajiliang aklim tingde ban aimen sim kun samla ke jungi baginang mut ban isaw sarong ro bagi wi kun samla na po ka hima ka jungi nang ni na po ilaka na ka right nong kra nong do so kwai ta ter kilami kinong rwai kinong shat ni po YouTube ki jing rwai boy jung i kin khanar lang do obar kom ta ter kin numden ba kom ta ter tengi so sarong
ba kini ki kun sama jungi lanang ni ikut pok kuriang ni ban ngek scam mau beli don terangkan berarti habang idan agani ke jaka agani ke senong ngajong pi ha umjong kapan ken mau ya ga ya kajing koridor ngajong gani ke senong bat ka balang ngajong pi ni ngimla ban kelat senong umjong kampat deir ke senong ka he adu kata-kata hendrei pila penmi arnut ki padar nang ni ngim kelat ya kajing sei ngajong pi ya i padar Michael Makri ibadan hangti silong bat ubolong wei lagi khun yo silong ngajong pi ubat trei bha hangti ha silong apo Don Bosco Youth Center bodai ban page ban khmi ya ki bopun giliang apo ka silong archdiocese bat kum ju dangsian ilai don rengkat ha gajing penkentang ya i padar Robert Makri ini gidi ki arngut ki padar ki bapi pilasei naga de silong ngajong pi ni sarong bat ni boram sibun bakum ka senong ti sei ya ki breu ki bankit e ka kam ngajong ble kat nong sarong ye kani gidan managa singi ha kani ka jaka ha ka bang ya lum lang khrui hangne naga bantaban kenmau ban peni ha ka tin pharang ni khot ban showcase man peni ya garanti ke dustur ye giding syat kiba ni kum girong sang senong apo kane ka dong ban ka than ki jungi gidan Nyilong ki briu ki bat donbok hadu kata-kata bangi im haga negeri India ka bagi ke jungi kabala ai ke jing itu ka kerpang na ga benta ki hima ki raj ki snong bat kamta ter lengba ga krenit ka bandriu kabala psut haga reti pnia jonggari India ka jungi nadu ka ar pendriu tarik jong panai benengkong jong snem khat khandai spa san pau haga bagi yo e ga district council Iyo ya ki hima, ya ki ilaka, ki simraj, ki sardar, ki lengdoraj, ki rangba senong, bat kemta ter. Kini kijing pengkuk por kerbang, na kawanta jongi ki retpat, ki badan hagan gedong sate lam i. Ngisgo ban ai borom, ya ginong yalam nadu ketu por ya kabakila perkat kerbang. Kumno bagini ki perlok, yangi ki badan hangi. Bagian ai kena kijing pun kupor kabadang ne hadu mentah aga bangin la ban peni ya ka andre kat bagi por kena langya ngin lanang i ya kijing lanang senjor jong kane geriti ke dustur kabangi kum ginau sang senong kirai paper ngiju bot na kapos kidan kirai ki balaklet no ya kijing syat paper ki bagi kidan kiraj ki balaklet no e kiriam ki pet ki baki kidan apo garib hoy gabi ki tungi legi seu sarong sibun begini gidong berkithan ki bangi kidan gidangi kenmau gidangi kendu hagane ka ski lengba jong kane ka khalar lengdo weaving and handloom union banginla ban kersil pia kumno bangin penimpat e ka kolsyo ye geriti ki dustur ke tungi bang akwa aban dakerpa ye payim jong ngiru ba kane kamde ban kut tak hangne ini ban isap kemene bahagane kesgi ban ya dan rengkat bat pi iso ban ai kuble ya kane ka union bat igini gilong kemi ki bala dan kamen sim ban penlong ini program bat bangila ban ya sakilang bat pi na ka banta kajing don kam ka jong pi hangne kari bagajat penriu jongi mentangi dan hapadeng ke jingele iya kini kiski kerang jingele bandawa ILP inner line permit balik namar baniada na gijing wan room kertep kibana ba kadang gaji khun na district council ban pas ya ke village administration bill ke VAB ke badang sakut kawan petkuk bor girang basdong kisimraj kisim hima kisardar pat kumta ter bat ni dang hap bandan ke jinget re rengkat bagini gijing petkuk bor ng bag district council kin wan ban urlong hakane ka dong bagat hanyi nagalian nga juga kum MLA nagalian pa balajit kum MDC ni slok naga por wal adang indang lung hagani syakri ke jungi de gidan galang kor ka bakyawan kit margi gidan mata pedeng kade ke jingele ka basirke hagari bagajai pendriu ke jungi namar katang dan kam kajing kersan ke jongpi
Baginlah abania sakmat ban penne pensa. Bat kajing kersan bor kajong thi na maginla ban pun urlong ya gini jing don kam. Kadang kajing persang ban penbej mentana kalian ka sarkar India. Aku badai bat kedeka amendment ka basispa arpusan ni ka kredit ka bahandriu. Ban penrung ka bakandan kajing itu ka bakerpang. Na ka benta jongi giret pad kadang satay la mingi khamtam. Hakini ki benta ki bahap hapok ki live li ki district council ki badan hapok ke jela ka iki jongi.